Hehehe. Iya. Pengantin unang dokter naik ke pelaminan iso coba lo. Anop langsung di. Biamuna pengantin unang dokter itu ginjang iso coba. Pengantin unang anop anop. Iso coba. Anop di mana kamu tuh ginjang. Diamuna baru nami ala nunga dijakok kamu hami hula-hula muna ditongani alamata songoni ma siro nami tubur nami moliate Moliate matutu diamu amang hula-hula nami rajan hula-hula nami nunga sahat tamu natutubo kami do penganten tubagas nasa nomor tuon dari hami piamang tetong do hami nang mga liat kami nang mano-mano bahamu na bagasaron kami tetong boru beru ibaberi narong dison coba deh. Anop ya mang, coba. Anop ya. Moliate matutu amang, molong nga sa hati tadi pesta dikyon. Upasatay matuang mula-ula nami bunga to moliate. Moliate ma dihita sa luhna, tarlumo dihita na marungat tubo, song-song ng hita na marhula-hula baru. Perjuluro kunon nami, mandok moliate itu amat teribata, disyala ng tau durhon, anak doho parumeta sebagai joran Tuhan nih. Sehingga mau tu di anak do parumeta jadi anak naburjuon anak seluya jaron di jolota pungo simamara di bataraja terlubo bima nang diamuna suhuton. Songoni masiron nami di hitam berdong moliate. Jadi sonari asa tapadus maruhata asa tajalo songon tua di godang take. Jadi mulai tema di amuna parmusik nami. Gabi amang gabi. Palu hamu jo tagading munai asasona bagak do dibagi hami manang nadaw. Palu hamu jo mang. Gabi amang gabi. Gabi ma jalhora samang padde nami. Amang padde nami pargol parkursi. Parlompat na tabo ni ala pambanogot tinang robotari. Takas song nabi dereng buna hami jong-jong dison si mamora di bataraja song-songoni nang hami boru nang ibebere nami atau ngalu-alu hodamang mo zamang tua materi bata nomor 2 di bata ama anak dohoto di Purbadiang alaibana do stopalangi dohotano anggiat hami sanda mamuhai ulaun nami satu na mengunjungi amat teri bata ama nama dongani alu hodamang ma Gabi amang.
Maulaya tema amang padinami nung adiolulo kobe songon hatani na tua marto dunia na mangolu marsahala dong ganong jumulo atong amang padinami alulo kamu mau jauh tu sahala ni na tuto nami alulo damang ma gabi ma jala horas amang padinami asa patuluh halima atong alulo damang majolo tu situan atorop amat raja inata soripada suang-songoni nang akka raja paniroy asang gian non di dalam ulau-ulau nami hami padinami asa dingga kami diturturoi alu-alu damang ma gabi ma jala horas amang padinami marmula dina nauli marmula dona dinggan atong diso namang alu bay mo jolo godang mula-mulai gabi amang tema dia muamang padinami nunga di beko betutu godang mula-mulai atau ngasabay damang ma godang soba-soba asang dia marsoba hame tulilit na torop molo tunga dong parulan namin salah asa marsoba hame jumolo alulo dong bagedam gabi amang gabi marputar hita marputar tulu hali marputar marputar hina horas molatima amang padinami song hatana tua nama dokon sejur mula-mula sejur mula topa besok kami namar hula-hula baru neng mana kami mengaliat-liat tamang bedamang ma godang liat-liati
Siap ulat teh.
Bisa bola Siamun, bisa bola Siamun. Iya, diputar. Putar, putar. Bisa bola Siamun, putar. Mana tapaisa sautik tapaisa song na isabay.
Mulia te matong-tong dono tutuhan sehat dohami sahat tu alaman menawan. Matutu. Ngaro hami amang buru mabuat perbuah pir. Pir mato di donomi ma pir mato di baul-baul basaloman buru. Jalan buat kami dotong dekke simudurur. Dekke tio. Dekke sahat. Saya madurur matong aka parsuliat di hamu. Nang songoni aka penopar terlumubi madi. Hela nami anak muna gabi hela nami. Dohot buru nami na bagbarumenmu. Sa deketio matutuye amang buru tio mapasarian dapat muna tu pasarion. Jadi kisah mai sa sama panggabian sa penghormatan ditupa arti dok terongnya satu siwata debata. Cido boti mami amang buru. Gabi maca horas mulai tegudang madi among urajan ula-ula nami. Tersongon hata ni dekinane pasap muna kini tu hami songon dikisah diketio sangkia mutu dikiparorasan dikipanggabiani tujulanon. Songon ni manu tutu songon bor spirito di bor siribur-ribur song katanya tu maron nami hula-hula nami asama pirma poki baul-baul pasalongan. Matutong buru. Pirma tadi nami julu-julu mana ngakap pangmat. Putih mah arti nami. Disiamun dijulu nami mahamu dijulu kan dijulu nami mahamu raja nami. Mulia te pam. Jadi dia muna baru nami asalnya kamu jo songon si minumon ni hula-hula tengalu jahalaki sian muna pasukit. Mundur mah mundur. Mundur mah mundur ano pesyu kijolo. Halo. Mundur mah ano pesyu. Permusik nami tolong diangkat dikit kabel permusik nami tolong diangkat kabel dikit kabel mengganggu kabel tolong dinaikkan dikit.
Di Pahisa mati, jam 12 mati di musik. Tapahica sa otik, alawat tuta di batas duda. Aduh. Mana? Pahisa. Oras tulang nami. Oras ma oras. Oras ma tulang. Oras na tulang. Agi tulang nami. Oras. Masuk. Hula-hula bunte, masuk bunte. Oras banyak mau tulang nami bunte. Oras ulang. Tulang hari orang. Oras. Oras tulang hari orang. Salah maaf. 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 Masuk. Hula-hula halo. Masuk. Halo ho. Halo ho di dulu. Halo ho di dulu. Hula-hula halo. Mana tapahisa sa oting tapahisa. Oras banyak na tulang nami. Si halo. Oras lang. Masuk hula-hula sinaga. Masuk hula-hula sinaga. Masuk. Tungan yamu.
Oras lang. Oras lang. Berani mo Machalo, Papuan mo na ulado Kata Boro nami Nadong Diliwa. Pasumabo
Pahisa ng pahisa. Ang gopi na. Oras. Yung mga dulu-dulu jalan bersaudara yang ada di luar di sana. Oh, tu mana boleh kita tahu kami di bahasa Fikir. Usung lope, nasma berbeda nasma nak berbeda. Atau mana masuk berbeda dua. Asal benar dengan suku kubah kondisi itu. Saya mahu terus lagi jalan dulu. Saya sebenarnya belum mau jalan sebanyak dulu. Atau mana jalan ini titik-titik apa? Mak pulang bosi malu. Tuh semua lope, dulu si pangalan pasal kali, amat dari pertama dan pasal pas-pasan. Sila kau pahami? Itu dulu. Sekali. Dikamu Raja di Pamoron nami Raja si Pamoron Son Rono Hami Ulodomu Munte Imana Pasahaton Dekke si Mududuru Dekke Tio Dekke Saha Sai Tio Mato Maka Persulian Perdono Mulai di pada Sasigawan Maududuru Maka Pinopal Jawab Persulian di Hamuna Dekke Saha On Nama Guru Saha Manoli Saha Manareka di Tupak Mata di Batam Sonompes Tung sono pedek kena boy pasato na para tekiyo na mapuro so de de situ to mana na ti masih pa kulang para una tung so dia pena tupa tuhan tadi pertama na mana bayi pasu-pasuna sinaboti kami yang guru Mana tu? jalan Puja Mahamido dek kesiyo Pada tahun mana tadi? Cuma siapa? Amannya harus nomor harus ada. Puja Mahamido dek kesiyo sian bola tulang kami rajai pohon Kamu mah dek saat dulu sudah kok amalnya itu kok Puja Mahamido dek kesiyo dan jawab amal berasal nih. rajai Amal berasal nih. Tapi kesahat. Pasatamu mana kesahat tu amal muda, amal jawab kau benar semua orang. Pasatan aku berbeda. Dan kesahat itu anak tua. Pasatan aku anak menjadi semua orang berapa? Anak menjadi semua orang. Dan kesahat anak tua. Anak menjadi semua orang. Jangan disini. Para kata-kata. Jadi lagi. Bagi kamu nak perlu pasal kamu mana kesahat tu si kita solat. Pasatan coba. Amal di mana semua orang? Nasi ini
supaya bersih hati kalian. Bigyan pangalan ng Rajais Bigyan pangalan tutulang namin Rajai Lubis Pasaribu. Bigyan pangalan tutulang namin Rajai Pawalita Duta. Bigyan pangalan tutulang namin Rajai Sirega. Pasal rumah tu Sampai sahur matua. Tuhan Yesus memberkati. pasal rumah tu dekat salah tu aku amat dia sinora amat berani sinora pasal rumah dekat salah Tuhan Rory terus saja lihat kamu pasti Bigyan pangalan tutulang maramaran gibon dekat salah tu rasa kemarin ni nama satu tidak dibandingkan tidak rasa kemarin ni Tulong ni Munte Bandalampu. Dah kamu minum main. Bigyan pangalan namin. Bigyan sa Bandalampu. Kemarin nggak salah lagi. Berasa kemarin nggak salah. Pasal kamu. Bigyan pangalan Ayo, yang salah tuh kemarin sih. Parnaliwa. Cuma Bigyan pangalan tulungan Tuhan ada kisah mau Tuhan itu berasa berdua. Berasa berdua. Bigyan pangalan Tuhan di Parnaliwa. Berasa berdua. Bigyan pangalan Mugere di Parnaliwa. Nggak cukup bah? Ada kisah mau Tuhan yang seluruh. Baru ini kau punya apa? Isi teman. Kau punya kau. Ada punya yang isi. Bigyan pangalan tulungan saudara kami Masalah. Baru ini kemarin kedua. Nasi nasi ke rumah. Kau tahu. Nasi nasi pengalih ke. Semua. Bigyan pangalan tulungan saudara kami Pasar Serikat Bandalampu. Baru ini ke. Jalo. Baru ini sampai dua. Nakagala Marina sudah tuh mana baru kita. Bigyan pangalan tulungan mulanya Uriah AKBP Liwa. Lihat kamu tuh dua sampai dua. Di sini untuk itu. Lunga. Nggak semakin kau sulit. Ikut begini muncul. Baru ini aku tahu. Nasi nasi pengalih ke satu hal karis. Bigyan pangalan tu Gereja Dua kamu. Liwa. Ini beberan suhu kujoka. Dua. Bere. Nasi nasi kamu lagi. Bigyan pangalan tu Bere ini. Kujoka masuk. GBI Liwa. Bere ini buka sona. Bigyan pangalan tu Bere ini buka sona. Kamu bere. Dua. Baru buka sona. Bere. Bigyan pangalan tu GKP GPKPS DS Liwa. Dekat salah belum tu. Baru ini bere ini. Oh tahu. Ini bere. Bukan siapa tu. Oh tahu. Bigyan pangalan Lihat tu dulu dia. Liwa. Lihat tu dulu dia. Mana bagi kau? Tu dulu dia. Bisa dibagi. Kalau kau pasal tu akan beri bangunan. Pasal tu tahu. GBI Kereta Peter Indonesia. Ini bere ini. Pemerintah setempat. Pasal